The issue of alleged illegal entry of outsiders into Meghalaya resurfaced on Wednesday after the Nyotrep Integrated Territorial Organization Hitu Umsning Circle intercepted two individuals suspected of attempting to enter the state without valid documentation. The duo was apprehended on the 11th of February 2026 from a sumo vehicle bearing registration number AS06 BC 4920 at the Umsning bypass. The interception reportedly followed inputs received from local co-passengers travelling in the same vehicle. During preliminary questioning, the individuals claimed they were en route to Negrim's hospital for medical treatment. However, they failed to produce any valid identification or supporting documents when sought by members of the organization. Hito subsequently handed over the two individuals to personnel at the infiltration check gate in Barnihat for further verification and necessary legal action. The incident underscores continuing concerns among pressure groups over the movement of undocumented persons into the state, prompting renewed calls for stricter monitoring at key entry points. सर मेरा भाई बात कर रहा है सामान तो अंदर कर देंगे अंदर कर देंगे मेरा भाई के साथ बात कीजिए आओ 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 चलो मासी जाना तुम्हारे लोग मासी जाना सही गाड़ी तो सब Kemajuan yok ajutif kejui baladong armut kipas senjata di bawah napa nagalan wei wali napa Bangalore kita di kerajaan ini kasih ibasyam kita semua napa Guwahati napa Patan Bazar nagalia ngajok ki akor baki keu kali nang tay napa Patan Bazar kita event ini lagi armut kibreu dari Muslim idei akan kibreu kiba kam sembang tegi orang gilek na begini kita ada ki illegal migrant kiban keu sini sekolah jelas ni Tiga persen ban muat lah, kalau tikum na ban yo, phone number yang di kira se balang di papera dengan negara beri negara macam ni. Te mar hata ila kira ni phone yang nasilong, hostelsti itu hostelsti, ila phone yang ba kisadan ba phone yang pi mata, iba wan ni show yang kata semua boy. Te dia ba kita kita beri bagi aru kar muslim iba show marang semua. Te iba show marang kar lagi. Te mar hata ngalape ke call bala phone number baru ni number lalu sih pada ekran bagi orang bahawa dia mengi bersama anak semua. Ban kalau kita kata kita batai ini kita kikam kita ini duduk bersedang. Kita mengilai syong untuk Patan Bazar. Kita ekran ketin asmis ikan bagi kita beri bersama taruh atau kasih ini ngairo itu dia beri bersama pro macam berkat suatu ketin kita perlu disuruh suatu orang kita beri kita sedang di bapal lain apa Negrim balik itu saya kita kami itu te mar tahu lah phone ini berapa benak Umsning begini kalian asan hai bor ibadat jungi bor bekhamnya ingat lagi penting sini saya bernilai yo ban ini kali Umsning te indang nilai kali nilai pertoba baki wan ai kita saya tinggal ilap saya baki dei kibreu kiba mud bansukan mendrung ba sini ka jela sini te harga kali ni jo ba haban sumar apa ni kirim tindak kelak kali ni lapan ni medical report ni lapan ni ID Juki Kim Simladan Kim Simlabiang hiru kadang nak kawin kadar kad dalam sekian itu kadar kad kita kam macam ni habai dia kadar kalau kata ni subah begini beri ba nilai bantim ini saya beri bawan apa Bangladesh ni lagi ni dicakap berper mar hantar lah phone ni badi pe yang information osi information ini yang ba akan pak lagi staff nanti nama radio kita hashtag kita ye kila pak lagi staff nanti nak information berkila poh Umsning. Lepas nak poh Umsning kita yang keren bangga ngau yaki staff lagi information kamba kane kamera macam ni kane kamera macam pi kabari benpet raya ba dan gini ki kes ki ba haban pet demi kursa kenun se barang kaman doy bi isong ni ogin
te nak kena juki ki accept ni ka cuma kelak juki ki long bawa imla ban len kerana ni kelak kelak dan yang lain bagi bersang bagi nilai berkat kami benar bagi yang mau kiba medasi kebun di kali bagi orang tai kadang imla ban tip desi bono teka suang kiba ya pila perset di bekam te suang ban pek ba pek parman ya kiba ya pila bentar kena kasota